Drage kolege se iz Haba, top 10 robota koji mijenjaju svet. Vi pratite naše emisije Orgida TV. Moje ime je Stanković Ognjen. U ovom videu predstavljamo top 10 robota koji mijenjaju budućnost čovečanstva od industrije i medicine do vojske i svemira. Profesor Kustos Muzej, hajde da počnemo. Robot je mašina ili uređaj koji može da obavlja zadatke automatski ili uz kontrolu čovjeka, često koristeći senzore, softver i mehaniku. Jednostavno rečeno, robot radi posao umjesto ili zajedno sa čovjekom. Osnovne osobine robota: može da se kreće ili manipuliše predmetima. Ima program koji mu govori šta da radi. Koristi senzori, vid, dodir, zvuk, udaljenost. Ponovljivo i precizno obavlja zadatke. Primjera robota: industrijski roboti sklapaju automobile u fabrikama. Kućni roboti, robotski usisivači, medicinski roboti pomažu u operacijama, svemirski roboti istražuju Mars, na primjer roveri. Humanoidni roboti liče na čovjeka i mogu da hodaju i govore. Da li robot mora da liči na čovjeka? Ne mora. Većina robota uopšte ne liči na čovjeka. Bitno je šta radi, a ne kako izgleda. Industrijski robot je automatska programabilna mašina koja se koristi u fabrikama za obavljanje različitih proizvodnih zadataka umjesto ili zajedno sa ljudima. Glavne osobine industrijskog robota: programabilna, može se ponovo podesiti za različite zadatke. Mehanička ruka, često ima više osa i zglobova. Precizan i brz, radi tačno i bez umora. Ponavlja iste radnje bez greške. Čemu služi industrijski robot? Industrijski robot se koristi za zavarivanje, farbanje, pakovanje, sastavljanje delova, sečenje i obradu materijala. Rad u opasnim uslovima. Gdje se koriste? Najčešće u autoindustriji, fabrikama elektronike, metalnoj i prehrambenoj industriji. Primjer: robot koji u fabrici automobila zavari vrata, postavi šrafove ili podigne težak deo je industrijski robot. Servisni robot je vrsta robota koji je namijenjen da pomaže ljudima ili obavlja korisne zadatke van industrijske proizvodnje. Za razliku od industrijskih robota koji rade u fabrikama. Jednostavno objašnjenje: servisni robot, robot koji služi ljudima. Gdje se koristi servisni roboti? U domaćinstvu robotskih usisivači, roboti za branje plodova. U zdravstvu roboti za asistenciju lekarima, rehabilitaciju, dezinfekciju. U hotelima i restoranima roboti koji donose hranu ili dočekuju goste. U bezbednosti roboti za nadzor, demontiranje bombi. Pomoć osobama sa invaliditetom, asistivni roboti. U svemiru i pod vodom roboti za istraživanje nepristupačnih mesta. Vrste servisnih robota: broj 1, lični servisni roboti, pomažu pojedincima, na primjer kućni roboti. Broj 2, profesionalni servisni roboti, koriste se u bolnicama, policiji, vojsci, hotelima. Primjer: robotski usisivač, hirurški robot, robot konobar, robot za dostavu. Kućni roboti su roboti koji se koriste u domaćinstvu kako bi pomagali ljudima u svakodnevnim poslovima i olakšali život u kući. Primjer kućnih robota: roboti usisivači sami čiste podove, na primjer usisavaju i brišu. Roboti za pranje prozora, pametni roboti za negu biljaka. Roboti ljubimci prave društvo, naročito starijima. Pametni asistenti reaguju na glas i pomažu u organizaciji, na primjer posetnici. Šta kućni roboti mogu da rade? Čiste i održavaju kuću, pomažu starijim osobama i osobama sa invaliditetom, zabavljaju ukućane, štede vreme i energiju. Ukratko, kućni roboti su pametne mašine koji pomažu ljudima u kućnim poslovima i svakodnevnom životu. Humanoidni roboti su roboti koji su napravljeni tako da liče na čovjeka po izgledu ili načinu kretanja i ponašanja. Glavne osobine humanoidne robota: imaju glavu, trup, ruke i noge ili bar njihov oblik. Mogu da hodaju, pomeraju ruke i prste. Često mogu da govore, slušaju i prepoznaju ljude. Koriste veštačku inteligenciju za komunikaciju i donošenje odluka. Čemu služe humanoidni roboti? Pomoć ljudima u bolnicama, domovima za stare, obrazovanje, učenje, demonstracije, usluge, informacije i prodavnicama, aerodromima, istraživanja, nauka, svemir. Primjeri humanoidnih robota: Asimo Honda, Sopia, Hanso Robotics, Atlas, Boston Dynamics. Ukratko, humanoidni robot je robot koji izgleda i ponaša sa sličnim čovjeku. Medicinski roboti su roboti koji se koriste u zdravstvu kako bi pomogli lekarima, medicinskom osoblju i pacijentima. Oni povećavaju preciznost, sigurnost i efikasnost medicinskih postupaka. Glavne vrste medicinskih robota: broj 1, hirurški roboti,
pomažu lekarima tokom operacija, omogućavaju veoma precizne pokrete i manje rezove. Primjer, Da Vinci hirurški sistem. Broj 2. Dijagnostički roboti pomažu u otkrivanju bolesti, analizi snimaka RTG, CT, MR i laboratorijskih uzoraka. Broj 3. Rehabilitacioni roboti koriste se u fizikalnoj terapiji za pomoć pacijentima da ponovo nauče da hodaju ili pomeraju ruke. Broj 4. Roboti za njegu pacijenata pomažu pri podizanju pacijenata, davanju lekova ili praćenju zdravstvenog stanja. Broj 5. Telemedicinski roboti omogućavaju lekarima da na daljinu pogledaju pacijente putem kamere i ekrana. Prenosi medicinskih robota. Veća preciznost i manje rizik od grešaka, brži oporavak pacijenata, manje invazivne operacije, pomoć medicinskom osoblju. Ukratko, medicinski roboti su pametne mašine koji pomažu u lečenju, dijagnostici i njezi pacijenata. Vojni i bezbednosti roboti su roboti koji se koriste u vojsci, policiji i službama bezbednosti kako bi obavljali opasne, teške ili rizične zadatke, često umjesto ljudi. Vojni roboti služe za odbranu i ratne operacije. Primjer i namjena. Izviđački roboti i dronovi prikupljaju informacije sa terena. Roboti za uklanjanje mina i bombi. Deaktiviraju eksplozivne naprave. Kopnena robotska vozila, transport, oprema ili patroliranje. Borbeni dronovi mogu izvršavati napade uz ljudsku kontrolu. Prednosti: štite živote vojnika, mogu raditi u ekstremnim uslovima, precizni i dugotrajni u radu. Bezbednosni roboti se koriste za zaštitu ljudi, objekata i javnog reda. Primjer i namjena. Roboti za nadzor patroliraju zgradama, aerodromima, tržnim centrima. Roboti sa kamerama i senzorima prepoznaju sumnjive aktivnosti. Policijski roboti pomažu u opasnim situacijama, taoci eksploziv. Roboti za spasavanje rade u požarima ili ruševinama. Prednosti: smanjuju rizik za ljude, rade 24/7, povećavaju bezbednost i efikasnost. Važna napomena, većina vojnih i bezbednosnih robota ne donosi samostalno odluke u upotrebi sile. Njima upravljaju ljudi uz stroga pravila i zakone. Istraživački roboti su roboti koji se koriste za istraživanje nepristupačnih ili opasnih okruženja, gdje ljudi ne mogu lako ili bezbedno da borave. Najčešće se koriste u svemiru i okeanima. Istraživački roboti u svemiru. Svemirski istraživački roboti služe za proučavanje planeta, mjeseca, asteroida i svemira. Primjer, Mars roveri, na primjer Curiosity, Perseverance, svemirske sonde, Voyager, Pioneer, orbiteri i landeri. Šta rade? Analiziranju tlo i kamenje, traže tragove vode ili života, snimaju fotografije i šalju podatke na zemlju, mjere temperaturu, značenje i atmosferu. Prednost: mogu da rade godinama bez ljudske posade. Istraživački roboti u okeanima. Okeanski roboti istražuju dubine mora koje su preopasne za ronioce. Vrste ROV, daljinski upravljanje roboti, AUV, automobilni podvodni roboti, provodne sonde. Šta rade? Istražuju morsko dno, prate morske organizme, traže potonule brodove, mjerenje, zagađenje i temperature vode. Mogu da zarone na dubine od nekoliko hiljada metara. Zašto su važni? Omogućavaju naučne otkrića, smanjuju rizik za ljude, pomažu u razumijevanju svemira i okeana. Koriste se i u ekologiji i zaštiti prirode. Edukativni i zabavni roboti su roboti koji služe za učenje, razvoj vještina i razonodu, posebno kod djece i mladih, ali i kod odraslih. Edukativni roboti pomažu u učenju kroz igru. Oni razvijaju logičko razmišljanje, programiranje, kreativnost, timski rad. Primjer, Lego Mindstorms, Lego Spike, učenje programiranja i robotike. M-Bot, osnovne kodiranja i elektronike. B-Bot, za mlađu djecu, učenje smjerova i logike. Nao robot, koristi se u školama i istraživanjima. Najčešće se koriste u školama, vrtiću, STEM radionicama, naučnim centrima. Zabavni roboti su namijenjeni igri i razonodi, ali često imaju i edukativnu vrednost. Primjer, roboti koji plešu i pevaju. Robotski kućni ljubimci, na primjer Aibo. Roboti igračke koji reaguju na glas ili pokret. Roboti za takmičenja i igre. Njihova svrha je zabava, interakcija sa ljudima, podsticanje radoznalosti.
Ukratko, edukativni roboti, zabavni roboti. Uče znanja i vještina, pružaju zabavu, razvijaju logiku i programiranja, reaguju na igru i emocije. Često se koriste u školama, najčešće kod kuće. Autonomni roboti su roboti koji mogu samostalno da rade i donose odluke bez stalne kontrole čovjeka. Oni koriste senzore, veštačku inteligenciju i softver kako bi opažali okolinu, planirali svoje akcije i prilagođavali se promjenama. Kako funkcionišu autonomni roboti? Autonomni roboti imaju 3 osnovne sposobnosti. Percepciju, prikupljaju informacije pomoću senzora, kamera, radar, lidar, ultrazvuk. Odlučivanje, analiziraju podatke i biraju šta da radi. Kretanje, djelovanje, izvršavaju zadatke pomoću motora, točkova, ruku ili drugih mehanizama. Primjer autonomnim robota. Samo vozeći automobili sami se kreću kroz saobraćaj. Kućni roboti, na primjer roboti usisivači koji sami čiste prostor. Dronovi autonomnim lete i snimaju teren. Podvodni roboti istražuju okeane bez ljudske posade. Industrijski roboti samostalno obavljaju zadatke u fabrikama. Prednosti autonomnih robota: mogu da rade neprekidno, smanjuju rizik za ljude, povećavaju efikasnost i preciznost. Nedostaci: složeni su i skupi, mogu imati ograničenja u nepredvidivim situacija. Ukratko, autonomni roboti su roboti koji razmišljaju i rade sami, uz minimalno ili bez ljudske intervencije. Ukoliko se svidjelo ovaj video top 10 robota, stavite like i pišite komentari, kliknite na zvončići, subscribeujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogiljatv.com, ukoliko želite da prijavite na web sajt, link u opisu profili, vidimo se!